boleh tu. Maksud macam mana ni? Sebab jungle kita kena rusuh. Jungle kita? Oi, ramainya. Balik drop Selina meninggal tu. Ya. Woi, trio mid kita weh tak ada ubat tu. Paling jago. Dia lah MVP-nya sekarang ada, dia lah sekarang ada. Game ke berapa? Game kedua. Ya. Poin kosong, 3 orang, 3 poin kosong. Ya, tutorial sikit pihak. Ya, tutur sikit pihak. Tak pernah tengok solo coklat. Biasa kan, gameplay solid. Takkan coklat mesti emas, tak emas silver. Balik-balik pun MVP. Jarang lah saya coklat kat game on lah. Kita gameplay di luar nalar tu. Masih main game